Sam ja dal moj kanari štiglicu, inače oni ubižavaju. A ima neke ptice koji ne voli crveno. Recimo imam ja jedan kanarinac koji ne voli crveno. Vidite da on jede. Tu. Ja recimo evo, on tu, mislim stvarno štiglica, inače šta god njima dajte on tu voli. Reglet, dajte njima reglet, jako je dobar. Evo. To je stvarno ljut, ja sam probal, je dosta ljut. Evo, vidi kak tigrice jede. Dobar dan, dragi prijatelj, evo, ponovno sam ja sa vama. Kak sam ja vama obećal da ću ja napraviti drugi dio recepta u vrijeme promjena naše ptice perja. Kak sam ja prošle video sam pričal dosta u mrkve i mogu ja pričati dosta toga. Isto od ljuti firferon. Evo, ovaj put imamo ljuti firferon, peršen i tikvice. Ja mogu stvarno pričati do sutra ako treba kad se tiče svaki od ovih povrća. Ali ja ću biti, da ne budem dosadan, ja ću biti kratak koliko mogu. Stavite subscribe i lajkate i tu bi bilo fair. Od meni fair kaj moje znanje dam vama i od vas fair da like i subscribe. Evo, danas ćemo mi pričati o firferonu. Evo ti ovo je ljuti firferon koji ja dajem isto moje ptice u ovim dane, pogotovo po zimi. Po zimi dajem njima mjesečno 3 puta. Mjesečno dajem njima, a po ljeti 2 puta. Zato on ima dosta kalorija. Znate da je firferon inače snizi kolesterol. Ima u sebi antibiotik i jako dobro za srce i žile, povećava žile i za cirkulacija. Također on ima u sebi Ditotex koji ne zna šta, to je ovaj firferon. Ona je očisti jetra od loše bakterija. I tak smo mi napravili kao lijek za jetra. Ima vitamin C i nemojte zaboraviti da on povećava imunitet. Snizanje kolesterol, to je jako dobro za parenje ptice. Vi znate, ako je debela ptica, ima dosta masnoća u sebi, neće pariti. Neće biti kvalitetna parenje. Zato moramo čuvati naše ptice da ne previše ima kolesterol ili masnoće. Sad ćemo mi pričati u tikvice. Evo, tikvice. Inače je tikvice, to je lagano za jesti. To nije, ovo je malo teško za želudac, ali tikvice je jako lagano. I kad ribate tikvice drugačije nego mrkve, morate na debelo ribati, ne na sitno. Ako je na sitno, onda izađe sok. I možete ovak davati, evo možete tu ovak davati ovo i ove komade možete staviti na šipke od kavez. Možete obesiti na šipku od kavez i onda oni tak se jedu.
Plus toga možete miješati tikvice i mrkve zajedno i tak davati. Kad se tiče ove tikvice, ima vitamin B i vitamin A, plus toga ona je jako bogata sa potasijom, fosfat, zink, magnezija, jod i isto također je ona jako antioksidant. Što se tiče isto čisti želudac i jako dobro za jetro. Također je dobro za kašalj prsnih mišića. To je jako dobro. Također je dobro za smanjenje težina naše ptice i to kod parenja. To znači, kak sam ja rekao za ovaj ferferon, isto tikvice još bolje od ferferona, zato ona je smanji težina. On gubi na težinu. Znači, kad gubi na težinu, onda on je u dobroj formi i može se pariti. I kvaliteta se pariti. Ovo kad se tiče, sve ću ja napisati šta ima od vitamina, šta ima od minerale. Sad smo došli na ovaj zadnji. Naravno, ovo se može dati 2 puta tjedno i 2 puta tjedno i može dati jedan put, to znači mjesečno, 4 puta mjesečno može dati tikvice. I kako sam je rekao, možete isto miješati sa mrkve i tak se daje. I naravno to je jako dobro za mijenjanje perja po ljeti. Inače zna po ljeti mijenjati perja od 6. mjeseca do 9. mjeseca. To je uvisi od ptica do ptica. Sad smo mi došli na peršen. Peršen koji ne zna kaj je peršen, to je stvarno kak je bogat sa minerale, vitamine, proteine. Peršen je, kak bi rekao, je ljekarna za sebi. Stvarno je jako dobar. Od vitamine, vitamine ima vitamin A, B12, K2, kalcijum, vitamin C. Mislim, dosta ima od vitamina. I naravno antioksidant. I ima koji ne zna, da misle da ja ne pričam, mislim, neki nije dobro, ima u sebi apigenin. Neki gledajte na Google, apigenin ima u peršen. Apigenin sa vitamin K1 i K2, on je jako dobro za jetru. I plus toga je peršen je bogat sa vlakne. Ja ću onda taj recept, svi znamo recept možete njima dati ovak, kako u liste, možete na komade i miješati peršen, tikvice i mrkve zajedno i tak dati. Možete sve ovo 3 zajedno, možete miješati i dati njima tak zajedno. I naravno peršen može samo 2 puta, najviše 3 puta tjedno možete njima dati. On je dosta bogat sa vitaminom i mineralom, dosta je bogat. Zato ja inače moje tigrice i štiglice i kanarinac, ja njima dam tjedno 2 puta. Kad se tiče još jedno recept za peršen. Peršen možete kuhati i kad se ohladi, kuhati, recimo, uvisi koliko imate ptice za piti, posuda za piti. Ako imate 2 kava, 3 kaveze, i onda možete napuniti 3 puta stavite unutra, stavite peršen unutra i kad se ohladi, taj vod presjedite, uzmite taj vode, stavite u taj posuda za piti i na to dodajte
5 kaplice limuna. To je, onda imate sve vitamine. Ponovno ponavljam, vitamin D, kako se dobiva vitamin D. Ja sam u prošle video za kalcijom, kako dobivamo kalcijom prirodni i vitamin D prirodni. Od datulja i smokve. Narežite datulje na komade, 2 komada, 1 komad, ovisi koliko imate kaveze, 2 komada, ja inače stavim po 5 komada, zrežem na komade i 3 smokve, zajedno stavim u vodu do sutra, to znači mora 12 sati. Nakon 12 sati presjednete, uzmete taj datulja i taj vode stavite njima u posudu za piti i dajte njima. I tu je unutra prirodni vitamin D. Taj voda je slatka, jako fina i slatka. Evo, došli smo do kraja video. Ako vama sviđa, nemojte zaboraviti, nemojte biti škrti i stavite mi like i subscribe. I od mene tu je sve. Puno hvala i vidimo se u sljedeći video. Doviđenja.